toy. Anong patawag mo tang Commander General ano? Oh, lagi kung sa'yo. Ano nga nagpatawag tani? Ano ni? Tay asa na baron siya? Dugaya ba kayo? Unsa na ba orasan nga dugaya ba kasi Commander General? Tugway pa ko sa kabaw. Mo lagi isa na ron orasa? Ate magpasaw para ba ko sa manok ron man. Iti-derby na rabot ko maabot ang Domingo. Sus, paghuwat kad mo. Bang general to, bro to bayot blakaw. Mo lagi. Wa mangi matong usa nga para late kayong dako. Asan kay ganito. Sa muli ang tara. Kuya eh. Gabiin naman na ron. Puta. Labaw. Tamo na. Hoy! Sige tawanan? Good afternoon, sir! Sir, good morning sir. Ngalan lang mo tao si General? Again! Good afternoon, sir! Good morning sir. Murag nakabantay na ko ninyo ba? Di naman mo respetog General. Ikaw si Juan. Dire, move! Sir, yes sir. Puro lang sa kakabuang si Juan. Again! Sorry sir. Good afternoon. Okay, mens, sit down. Sir, yes sir. Okay. Kahibaw ba mong anong ipatawag mo na ho dire? Kay naata immersion. Boss. Mission, de-immersion. Mission. De-immersion. Unsa man day nga mission sir? Usat na magsabot na makatindans ako. Tindans. A few moments later. Bus, tara bus. Very good. Masaligan dun ka. Okay, attendance. Say present if your name is called. Drive through. Sir, present sir. Okay. Proceed to area 3. Yes, sir! Next. Buy one, take one. Present sir. Good. Follow drive through. Proceed to area 3. Yes sir. Okay, next. Only rice. Present. Request permission to proceed, sir. Okay. Proceed. Sir, yes sir. Okay, next. Combo meal. Sir, present, sir! Okay. Proceed to area 3. Follow only rice. Sir, yes, sir! Okay, next. C1. C1. Present sir. Okay. Proceed to area 3. Wah, di batasan. Itaha pa siguro nyo si take out. Okay, take out. Take out. Nyati, rawan naman yung tao dire. Take out. Sir, present. Na, late na po ka? Abi ko magtarong ka. Push up 100 times. Sir, yes sir. One, 2, 3, 4, 5. 1 hour later. 97, 98, 99, 100. Oh! Sir! Mga sir! Sunod ka na eh, maliit pa ka. Kusilo na ka ng buanga ka. Sir, yes sir! Okay, take out. Proceed to area 3. Sir, yes sir!
One eternity later. Ngakap udah dire ngerja tre eh. Okay. Men's assemble. Sir, yes, sir. Good. Asa si Anli Rice? Sir, ako sir, kay bawa ko sir. Ito gihangak. Sorry sir, gihangak ko. Okay, give me 5. Sir, yes sir. I said, give me 5 push-ups. Sorry sir. 1 2 3 4 5. Sir, mana sir? Okay. Ambil ang notebook. Ah, bale. Tara sir. Ano yung sigit-sigit me? Disgrasya ka ron. No sir. Good. Okay. Chadas! Oh! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Okay. Sing! Manoy, 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 manolis na may manoy. Asami ato, manoy may dito. Okay, stop! Okay. Chadas! Sit down! Sir, yes, sir. Sir. Hoy ikaw, anong ianay mong nilingkuran? Sakay, iskaro sa lubot? Sir, tinganay mo kung maglingkod basta sa lupa. Tinuod na. Unsa man, magtarong ka? Kay ag ng utok ni mo ron. Sir, sorry sir. Sir. Okay. Sige. Plano na to. Okay. Ang atong plano karon, manulis tag bangko. Atong teleson nga bangko, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasabot! Yes, sir. Okay, nga yung plano. Ano yung bangko? Ikaw, drive-thru, dire ka. Yes, sir. Sunod, ikaw ba yung one take one, dire ka. At bangbo ni drive-thru. Sabot! Yes, sir. Ikaw si Juan, dire kang eskina. Sabot! Yes, sir. Sunod, ikaw kung bumil, dire ka. Sabot! Yes, sir. Unya, ang akong kauban ani sa sakyanan, si Anli Rice o ikaw take out. Ikaw Anli Rice, ikaw driver ha. Sabot! Dili ko kabalo mo drive sir. Basin si take out, kitigo. Diyo ka mao. Basis kay boss commander. Ah, hindi mo ka mao. Di mo ka mao? Kay Bobby, oy, ako na naman. Uy, bisik. Kinsa man dun duha. Sisa na lamang, sir, oy. Sitiyan na naman lagi sir. Sisa na lamang, sir. Ikaw lamang. Silun ka, sugod ka. Di na lamang. Sige sir, ako na lamang. Ang ikaw take out, uban-uban ra na ho. Bali yung mas if ta nga customer ta sa bangko. Yes, sir. Okay. So nakasabot na ang tanan. Yes, sir. Good.
Ay isa di ay, kaya na ko'y nakalimutan. Oh, sir, unsa man sir? Kalimtan gani no. Tap sa sir, okay, truck sir. Unsa sir, wa matay mga pusil sir. Sir, wag po tayo pagkaon, sir. Sawa diha. Naong pagkakaon. Ang man. Para mamamatay, bugat. Oh, di ay no. Nahala. Di na lamang tamanulis. Gago! What? What the fuck? Bisik na bisik. Mau lagi, unsa naroon rasa? Balik. Usap ta magsabot ana. Mga tindans ako. Tindans. Good morning, sir. Sir, good morning, sir. Sir. Good afternoon, sir. Balik ka? Yes, sir. Yes, sir. Saligan din ng bata ka. Cut kay kalimot ko. Sir, present sir. Good. Present to. Good. Na. Pero magita ka. Present. Repeat. Sir, present sir. Okay, proceed. Yes, sir. Sir, present sir. Okay, proceed to area 3. Sir, present sir. Okay, proceed to area 3. Kainag lang. Ano na, tingog. Proceed to area 3. Okay, tingog. Sir, present sir. Okay. Sir, present sir. Okay. Proceed to area 3. Okay, proceed to area 3. Sir. Okay. Sir, present sir. Okay, proceed to area 3. Sir, present sir. Okay. Follow. Sorry guys. Next. C1. I mean C1. Istika. Next. C1. I mean C1. Sir, yes, sir. Proceed to area 3. Ay, wala kayo naman, hindi kita mag-serious sir. Sir, present sir. Okay, next. C1. I mean C1. Present, sir. Okay, ayun. 97, 98, 99, 100. Give me 5. Ano mo pa? 1, 2, 3, 4. Cut number. Good. Ambil notebook. Bale. Love! Kung ano tayo, marika pa dito lang sa notebook. Ang ganti pa. Are you singgit me? No, sir. Cadas! Awo mo! Okay. Cadas! Oh! Hep! Hooray! Hep! Hooray! Hooray! Sing! Manoy, manolis nami manoy. Asami ato, ato benito. Hey! Stop! Give it. Okay. Sing! Manoy. Okay.
Sing! Manoy, 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 manoy. Oy! Anong nga naman mong lingkuran? Sorry. Kung ikaw, anong ingana mong lingkuran? Mura kang matagtaki. Sir, nanay mo gumulingkod basta sa lupa. Tinuod na. Kung man, magtarong ka? Dito mo ka mao. Di mo ka mao? Eh, Bobby, oy, ako na lang. Ano mo, uy? Stop na sir. Huwag na truck sir. Stop sir, stop. Tap sir, tap. Ang anman. Saan? Ang anman. Para patay bugat. Okay. Ni busy ka. Shout out ko sa mga fans na mula sa Hong Kong! O shout out din ko sa Japan! Pakpak! Ug sa USA. Ug sa Saudi Arabia, pakpak. Ug sa Canada, pakpak. Ug sa Norway. And last But not the least, Philippines! O kamo, wala mo na shout out? ako. Napa? O sige kamo. Shout out ko ni Redel Rico, John Kenneth Kilos og ni Marvin Mendoza. Shout out sa iyo classmate. Pakpak! Shout out ko ni Braulio Bibar from Imus, Cavite. Og daghang kayong salamat kay inyong gihuman ang Video! og dapat na ma-reach ang 1K subscribers! Daghang kayong salamat! Shout out ko kay John Lloyd Valdez og si Royan Aguelo. Shout out Enzo. Pakpak! Shout out ko ni Ate Jennifer Prito. Shout out. Ya shout out ko sa kong uyab. Untag magkaila nata. O diba? O pinaka-kusgal nga shout out! Shout out sa pinaka-kusgal nga mama! Mira Kabudbud! Kinakusgal! And don't forget to subscribe our YouTube channel, Chala Kayo Boy! And please, Like, comment, and share. Thank you! See you next time dito lang sa Chala Kayo Boy! Tana!